Haino Hai Srangsalo TR03N 0772 Marini Khungsa Malkhung Ulta Filzago Sago Dukhomankha Malkhung Gotongnai Kisa Suklo Korok Patimungo Bisramgon Sthanani Warengbari Amsayo Paithago Fire Service ni Adogrok Fire Porongno Tlangjaka Bisramgon Primary Health Center Patimungo te koktumani bisinde Shawimanka Srangsalo TR03N 0772 Marini Khungsa Malkhung Udaipurni Simi Lembu Sora Thangni bagai Faito Mani Koktuma Phiaba Bisramgon Srani Wareng Kami Amsayo Phaisok Paka Hingeno Lahar Patimungo Kwlaiwi Koktuma Paithago Patimungo Yagula Malkhung Sonai Patimungo Thaini Khare Thamani Koktuma Paithago Patimungo Nuge Amsani Lukura Koktuma Rohorka Bisramgon Fire Service di Adung Rokno Patimungo Koktuma Mankino Patimungo Thayo Thangsogi ka Fire Service di Adung Rok Lembu Sora Khoro busu tongari Gari bo bosachung dabe simin malik simin o jaka ke pojak mong pot abo sini abo ibatala ne yang area ke warung khomja ko sini pathalia Warengbari na pathalia gat Abur Yagula Fire Service ni Adon Fai Sago Dukhomankha rokno tlangjaka Bisramgonj Primary Health Center Bishalgorni Simi Jiboni Kokthum Chini Khorang